Iya na tu nakala sampaja tepat tu ya ko suju pacapurang ni ini akan memang ni mas sampaja pada matu mas sampaja ngisaki suju pacapurang ni akan memang ni mas sampaja subuh siaga etata matinro itu tinro ta menuju ke salat. Jadi dia tu gaga rogi apa ia tatutu iko mak beresalangi subuh pasita sumpungi deh gaga ini na tau bangker 5 menit mas sampaja napa mak gosip sita ngajam mana bangker rogi dia tu le tutupi iya. Jadi ada ini pasti sumpung memang. Itu pentingnya. Makanya Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin itu menulis dalam kitabnya bahwa orang yang paling beruntung ini adalah orang Islam. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Pada yang pengajian ni makoi tanya kami matoi. Makanya saya itu babu ia ko angka jadwal ku macaramai saliwang langsung itu tu pada panitia komeki joka tete seko to joka kenrik matu nadapi iloro lo pada memang dia tu dena ya tu jadwal ku waktu tanah maka tete sia jadwal ku matu ya itu waktu tanah kenrik matu nadapi iloro ya kolore kenrik matu nadapi asara ya ko asara kenrik matu kira-kira nadapi mangaribi maka do kopi matu mas sampai jam mangaribi launia kan memang ni sebelum joka ya dia ko kecelakaan ni ko lalange manasa maka da melo mas sampajang ko masigi ini na tau mau pak apa masigi isalai sampajang yang mujui masjid matu yang mujui itulah makna hakikat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iya. Dia dah marigagal leko-leko ki. Toki warungnya manre tunubale lepas sikit manre erak baralle lepas sikit dah na marigaga. Yang penting tujuan akhir tak kenroi. Ising keruk memang ina pakit doka. Supaya semua perjalanan kita itu disambung dari ibadah ke ibadah. Maku mana tu Pak? Tarawih pacapurang ini akan memang ni matarawih tak memang makaroba ki ya ko tatogi mite sa pinge igere tanya ka memang ni tilaw do memang ni untuk makaroba ta pemang ya ko dena ta sampak makaroba dena pajak jalan apalana sama makin nabi ta siapa yang melakukan berniat melakukan kebaikan itu sudah satu hasanat dan itu tidak akan dihapus. Iya. Itu kuncinya. Jadi ya ko tulip pasti sumpung ya insyaallah. Tapi walaupun itu aja tepat turun sinin na ibadah na paturungnya po Allah Ta'ala ang kamana janji pamasi capan aja mo tama selam ya idi magala mas sumbang ang kajalur tak tama suruga ko sumbangan tatunru-tunru iban niya tu pak deto tu gaga tau mulik jama manang ya tu jago mapuasa ya tu jago masikir ya tu jago mangaji ya tu jago masampaja sunat de ang katau pak maka kat di masumbang tapi maka galak masikiri motok wani-wani masa pajat tahajud tapi itu lady ni sumbang maka sekit gitu angkat tahu mako angkat tahu Pak ya ko puasa dia kacawi puasa Senin Kamis na jama manang pokok nang kana mau puasa sunnah ayamul bid mapuasa toy bakka madaritannya waktu puasa mapuasa mapuasa dauti mapuasa soy bukai baja mapuasa si bajana kata mako tapi dia nulis tahan itimun na paujai bali bolana Pak aja tu 5 pangewa kok kenapa tu 5 4 di do cilin na tahu jadi masalahnya begini dalam setiap ibadah itu angka mana mau tu capak na leti yang asal makan maka ya rona bitta na samakan nitai umuruk na umakku maponcok umuruk na umakku maponcok na iya suruh melo kak kota mamanang yung umakku makanya mega ibadah tu nilaw na bitta alit to iya, alit ti umakku ya, alit ti umakku ya. Nilaw tu bahkan angka itu hadiah. Pada sempejak Jumat, itu sempejak Jumat ya hadiah. Hadiah bimati lagi Nabi tak. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah itu juga hadiah. Suratul Fatih juga hadiah. Kemudian Sayyidul Istighfar itu juga hadiah. Jadi kami itu hadiah ya lagi Nabi tak. Istilahnya hadiah khususiah. Jadi rona bitta kami tahu nilaw nitay kisah na Samsun nabi ka nabi yasang Syamun nabi Syamun si sabu itaw mamusu dega anak gurun na yo putu ko mamusu ang kapasukan na ya Syamun dega pasukan na jadi dinam na pasanjata na tanya bangkong aga pale bangin na ya tu untay nomro ya isi tuo ya tu napake tapi onrowatan na ya Samsung iya nawatay taw agin-agin na nawat tapat tuh onro galak iya jadi rahang unta ni napake kato makala rahang kaladay yan niro napake mamusu si sabu taw tapi tanay musu na istimewa iya ko waniwi denang kanatin rosiwan ni makasiwang masampajampan ni
Iya ko soy mapuasay mamusu matoy. We takkajan na nabitta. Nakada we di naga nabiccaw iperjuangan na iya. Apalap pagarajan na. Maka di nabitta na podangi ko Allah Ta'ala. Ko wat di gatale hadiah ummaku. Ya wat dinge non dia seki ibadana Nabi Samud. Yan na to ampay ang kapeling makadami bara Samsung. Ito tamatoy Nissan. Ito toriuloy monrito man yato na din nagagero pelin na Samsung. Ito sebenarnya itu Samsung itu Nabi Samud. Ya itu kisah Nabi. Jadi di nametomi makadai Nabi talingi hadiah umatku ibadah bisa mengalahkan ibadahnya Nabi Samud. Maka turunlah Lailatul Qadar itu hadiah untuk umatnya Rasulullah itu yang mengalahkan ibadahnya Nabi Samud. Nah, itu yun tu ampay malak na ilalungnya tu malam Lailatul Qadar. Maka gatau makdo ko 10 terakhir. Iya. Padahal ya ko ya maka gampang. Aja na tak doja. Maka gampang ilolong. Peko loban ni masam paja ngisa. Siba masam paja subuh. Dari jamaah. Nama kada nabita siapa yang bersolat isya berjamaah maka sama kalau dia bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah pada komoto isi wani bujur maka sibir yolo na pong Allah Ta'ala na yaman na rota pa si sumpo na mga sanate. Maka manala na ipat di rulo maka nalaw makdoja. Lato masikiri si tanga dyan ang pamatinro. Lete tinro niya di nalaw tapakoro. Yung mga kagampa kumilulungan. Makanya ulama makna na mana satu kilala na ulan ramala din sa liwan na. Mapamulay ci di lato tarahir pasti mololongan ina makunruto ka ko de mololongan ikaw. Wala man ang biyero talupuloy. Kama komiro. Jadi sebenarnya itu mudah. Cuma kadang orang persulit. Pero harus pertengahan ni mapaci patawe maga. Memang orang-orang khusus ya. Jadi orang Nabi tanilawi. Kemudian naisa Nabi tamakada ais. May gaji dosa na umakku. Naisa Nabi ter. Maka nanti banyak melakukan kemaksiatan. Makun raya na to. Saya kemarin sempat di natanay ka tawe maka dapat ustaz. Magi ready makun raya na migala dapat calang. Si bawa magi ready makun raya na saman na je dega le tiang asalamakang maka dakat si balikan na to si kuya. De nagaga taw ijami pada jaminan na makun raya. Dega. Iya ko arone, dega jaminan na to, iya ko makunre, manasang ka jaminan. Ang kagay di hades sa kanaki, makalenang kataw jagay puasa na, jagay sampajan na jaga syahwat na. Alin na piti, pinto na suru, kadekag. Makunre yun ito, alin. Nasang, na makaday di hades sa na nabitos, tase makada, mayaga makunre panghunin na naraka, ako chocho ni mayaga, pa makada memang inabita, de na kama lino, o de na berbanding 1 banding 50, arone makunre yun. De nakama lino ko de na 50 makunrechi di arone. Ya ko makade me kata maranaka chocho ni na 50 me mako tu na chi di merone. Kan makakanya reken na. Iya ko panapalay ta chi din na tama. Makiro kan i magampang hitungan na pa. Itu makunrechi itu kan na justru magampang salama. Kayo niro. Ridahnya suami. Iya. Chi di bawang aja tanan nakilakay ta namo maga bodona. Pag kami toji tulakay tu 5 pakirek-kerek. Mana nak jalan tu? Kung kenapa macan-macan ni dia sakrakin ri capak na. Dia tu makun raya tapi masih je kesimpulan na. Aku aja na masuk iya. Tapi na foto ni pembicaraan de mako abi he. Padahal napa macan ni laki na manawa. Mako itu rene. Iya. Apalagi ko lambak-lambak lo dito di laki tak. Apalagi ko macoco to di pensiun ni. Gapat bicaraan na. Na naman mana niya tu maga di rohku kumaga ni anu maga di padahal dia tu makun raya malah saulu. Jadi iro nabita nalime matuki jamina maka nakaon na tasappan ito. Tasappan ni gare. Kaya kami tolah. Ya ko pasidak ka, iya naro tatunru-tunruy. Aja taal pa ya tu pasidak ka. Makdupa-dupa mo tu pasidak ka. Ang kadeniris sa makadasiaga, ang kato kada mapalaryoto ki atau tujuk ka. Tako ang kataw ko wirilalangi. Matuok ko ati makadamelo ka sidak kayo tay machinna ka malingi pasidak kayo to biasa itu matangangi jok kana tepang kataw lepalalo ki namo maga sekata lepangi ta sidak kaywi na patasuro min lodongan. Saya dapatkan di beberapa kitab hikmah
maka kadang itu adalah Nabi Khidir dan juga kadang itu adalah malaikat. Tapi si betul tuh tapang kami to ko ti maka da melo ka sidak kay ro taw. Iya, lepangi ta sidak kay napa ta suruh milodongan itu langka itu. Itu nak kada pas sidak ka si betul. Deniris sama kada niga. Iya. Yang kata tu pas sidak ka aja na nirisang maka da niga taw yaleg. Ka pesantren na guruta mencawe may gaji pesantren ko pakajen jan na tamabela. Mabere anu pak ya tita na yang matu mencawe pole bolata. Pero pesantren yang makai bela dia tu ni tanai ki itu mencawe putus di bolata. Ya tu kiringi sumangat tamaka bela nang ka pesantren ko si depe na boleh. Padahal itu to kasih siapa aja na tapat di sumangat tamaka bela. Iya to ko bali bolata itu matu mapacalan ni. Tananya tu mabela tau sogi mi ko mabela tanai itu matu he. Makanya 40 rumah aja na pak mega tahu pak makokohe. Na pabela sumbangan na loma kabela. Ang kay tahu kasih ku sidap bolana. Ini penting juga. Iya, apalagi makokohe pak mega tahu lebih fokus kepada ibadah pribadi. Kaya sa ibadah pribadi ya miro na sapa na mo mega kosok na ibadah pribadi. Padahal dia na siya manfaat na. Kita gere. Wala balik law umrah 40 juta na wajah. Kita coba digere cica na sita jokaki. Ajan ta jokak katelu. Atau 1 kali 3 tahun. Jokaki. Iya rodi emelo ta pakai menre umrah, talenya corona na pakapala nalen niro na pakai makamaja masikola. Mapala ikora masa mana dia na jalloki matu makaliya pasikola ka batuko makapala korang na yalek tentuan untuk pajallo. Ya ko umrah ta belum tentu toh. Belum tentu toh. Na sama cadi di tajamay. Oleh kana tahu si sala na paki menre. Ay, latu di makada labbaik Allahumma labbaik makada ibala la labbaik la dega muli kolok ko bali bola bo mewa si sala. Eko ni. Mandre ki andre harang kilala watagin de penadapi patapulo sona na pemendre beribadah lah baki itu susana ibadah makero iyo pokok patamo ko tu pate suhangi patamo ko tu pesantren na pake tema bangun nonrui tema pak guru nonrui na naik mak guru de na paja jala pahalana ini na tau mau pak mate ki to 5 solo pahalana materu iya umre ko mate ki de na tambah wadilalo kurami ini taman isai yang terakhir pasida karona tapi angka toti ibadah na pujila da pong Allah Ta'ala tapak koro namode na metta ya tumakanja ko tomoto ko tanga bani namode tolo masa pajam peni moto ki to tuda mo kon rotin ron di situ kita ipangulo ya tilori pong Allah Ta'ala atau to tuda namo ko ki bola-bola galunge namo ko ki pasa itu tuda rana iya ro tu ngalinota ninawanaway kasalahatta napay nawanaway ibadata napay pangulo kakurangan ng tulo na pong Allah Ta'ala nasabari natarima rani ati kada tati wa matay makadi nabita si jammi mo pigaw iya tu masarolat bine masampaja sunna sisa burakan iya di tau de itu le mapat di dutu tadi ne le masampaja sunna tapakoro tapi gay iya ya ko demo patule tapakor asikiri bawan ni kada kay kana sikiri ya ko umuro ta 50 layase pegay salawa pakurangin istighfar supaya mak baraka iwaram parata mak baraka iwijat ta baraka itutungat ta malumo talay amatengan ni pegay salawa ta ko 50 ni layase umuro palay ko 70 ni pegay memang di salawa ya ko sisap bu salawa namo siratu istighfar na ya mi ko tau malolo napay 30 layawa pegay di istighfar na supaya bukaran ni pintu dalle na namanya gadalle ipapulian nyo ko pong Allah Ta'ala. Karena salawat mendatangkan keberkahan, sedangkan istighfar itu mendatangkan rezeki dan dalam hidup. Jadi situnganna dua tu barimbang. Ini mani ya kopi tu pulo nilai yase, pegai salawat tah. Salawat na tatagan rusu. Dan rupa tu salawat. Sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril. Angkat tu pakai Allahumma sholli ala Muhammad itu kan menasami mamo. Dua tu. Sallallahu ala Muhammad. Ya komiki langsung. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Katutu na Pak Guru atau pandai tepat tarika itu. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Si sambul langsung itu. Eko sallallahu ala Muhammad, Nuru Muhammad itu. Eko sallallahu alaika ya Rasulullah. Mapahadir inapan salawati. Kalam Allahul mafiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.